Rugú tú héanaan ar drá a tógu tú an raithe de he. Tógu chatamilta ar drama agus wog mawitcher go an drehedathe troma in Ollscoil. Rinne go college na hOllscoil Balaclea agus from Gaeilge is Gaeltachta agus from MA syphilitiacht an sin for rinne cuid fan nido agidor elar an new Éist agus hocraman sin gro me geri PhD stari anu. So dipper mar sawala a blinga lei dipper man an lehe dipper an alcara le common shan has started like an ela agus ha tumult fast go over the core home and Hardy agus him American sin le PhD anu Carnegie Mellon Pittsburgh, Pennsylvania. Agus chai tú gclár tréimh si in Ollscoilachta an éireann an Alabhain agus America. Hi, Dibberma Sterling and Alabama, Notre Dame, Indiana, America, Centenary University, New Jersey. Well, it's like you go simagum star your hushkert na hÉireann, to simagum star and the UHJ gaheri his doye. Mahenir is Carolum, David Dixon, Laura Mahascrews, Fardo one of Anna, Hugh Doherty and Trusha Compass into Meyer and Garta, and Shofar for Boss, Diwa Wagi and Nera, in the J Taharjade. An compass a daigse an garta sin compass is fuidir an garta ón Ísachman. So hag mu sin amach hart for fi blino han is mi just winter a granny in a dog agus blino 3 blino han dal si mal lor fan garta fa ardara ar the end of outrage here. The sense of garta gum the simogum sisna rodir in the dini bokta da Gaeilge sin rodi mai agus rodi na ro commotion. Ardara ha Breandán will a ballin sin a goni. An ballin sin a goni vi mum ta kapishan. Agus de Patsy Mac Suibhne for boys a mi warte agus vid shala constant RTÉ Raidió go men minnic. Vi simag ogam héanagus ma harsna rodi cairne simagum vartigin flitchiap simagum vartigin star littriap agus vi John Hermorik mahararam. Agus ta ma kenchinas go mi gclár is tír go mé tú a casta lá nuair a jóise deis freastal ar an Ollscoil Éist. Tá ma Jenny go mé an Donegal Tuesday sin a go ré ar fad.